Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenak ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom. Manipod ita. Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta. Sa pulenak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli, ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawanak. Para iti pagimbagam da ito'y nga aramid. Diyak kaya't amay sagmag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awan na, asim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, pinagsasawan ni Ariela ni Monray. Gapo itinaibaga ti baro akayat na ti makiamam mo kini Anaya. Kabayatan na, impudnumet ni Rocco nga iso tinangikabil iti kwarta iti bag ni Angeli. Ipulong kumati balasang iti inana. Ngem nakuna ni Rocco ano ipulong na. Isumutlaeng ti ungtan ti inana. Naibagamet ni Monray kini Malyong akayat na ti sumurot inton agawid daytoy. Nagpakada nga rod kini Ariela. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasat. Dito'y laeng mansyon ti pakaikaryam. Ijay paikit di ko mental ti pakaibagayam a lugar, Monray. Mama, sa anak met abagtit. Di ka di makaawawat. Samsamantong ka, Monray. Nanak-nakang di asok, ngamsi ka. Ha? Ambisyoso ka mat. Ha! Di mo latultuladan ni Angeli. Imala kanyak anawido. Nautak. Angamsi ka. Ha! Ha! Jak amon asino ti imal alaam. Ha! Awan pa'y sirbi ti kinataer mo a lalaki. Takawaw met ti ulom. Ha! Molmolong. Ha! Apay nga ta, akanayon da nga ibaga amulmulloong ken samsamantungak. Agpadadamami ken manang Angeli. Idi awanen ni Papa sa andak meten akay kayat. Apay akas jayda.
Malday manin ni Munray panyang ay dawaw. Ay, ang pagko na ang amalmalday, malyaw. Madlaw ko nga may numalmalday win no saan. Madlaw ko, babaen ti panagkantana. Ha? Di tahar din, di ayuyang na no kasta malmalday ay nawaw. Naimbag atawan da madam. Ungtan naman kuman no makita na dita ngagkankanta. Wen Kakaasimot daw awel ko. Pagsasawan da iti saan amalamlamot ti asaw ay nawaw. No si bibiyag kumapay day desire, saan da amabalin a pagsawan iti dakes ni Munre. Ni, Na- ang sangit matan ni Munray malyaw. Ay, sige. Ay, panawan ka dito yan Taas daktaw awel ka ay nawaw. Ita lang amin ang mapadasak ti maungtan, Tata Malyong, kanti mabugkaawan. Dinak inungungtan idi ni Papak. Ay nawaw. Di kan agladingit, barok. Palabsim latan ti anyaman amang ngigmaw. Tapno saan manin niya agsakit ti barokong maw, Monre? Naimbag kayo pa'y kininana panyang. Uray sa andak nga anak, ngam nakasingsingpet kayo kanyak. Ay nawaw. Kasla anak dakan kinipanyang, Monre. No, mabalin la ko mga ampunan kan. Ayawit kan ije balay may Monre. Ay nawaw. Ngam saan mo't ama balay? Jakmet kayat apanawan da mama, Tata. Anya? Uray bugbog kawan na kan? Di mo pa'y lakayat apanawan? Saan Tamamakmet. Ha? Ay nawaw. Ay, Kay kayat kulatan ni mama, kini Manang Angeli, nga uray na uyong da kanyak. ha? Ay, Isudalat ti family. ay nawaw. Ay, biliba ka talaga. Iti panang padakkel day di papamkin ka, Monre. Nagsaya at di pa nagpuspusong nga anak. Kanayon idi nga ibagan ni Papak, nga agsingsing petak. Jak kanutang tangsitan idakin ni mama, kastametan ni manang ko. Monre, Sa anak kano amaki apa, ta saan anasaya at tikasta. katwan Mike, Monre. Hangam, dahito iti bagakin ka, Monre, Ano wow? No kasapulan a dipinsa am ti bagem. Aramidem! Wen? Ha? No adamang dangran kan ka. Salak ni ba ti bagim, Tata Malyong? Ay nawaw. Saan ka ngay sursuro ang makiapa, wen? Pang self-defense mo laing dayto yung ibagakin ka. Natayag ka na bakit ka, Monre. No kabilin da ka matan akit, sanggaam Ha? Wen, Monre. Ay nawaw. Nagmayat tupay ti taktak dermaw. Natayag ka lang arudan. Natayar ka bay, ay nawaw. Iso asurwam timang salak ni iti bagayem, wen? Bayam, ta isuro kan ta, no adda oras ta. Ha? Anya ti isurum kanyak. Adda basit ambok ang pang self-defense. Ay nawaw. Nakabaol. Ngam no kasapulan niya iruar ka. Aramidek, basta parakin ka, Monre. Tata? Ay nawaw. Uray basit kan nakutungak laakit kita enti tao. Adda kabaila kasanda kabailan. Ay, sige. Isuro nakto nga rod, Tata Malyong. Wen, barok. Ngem, saan pa'y nga itaa? Intun addawaya, Monre. Saan na balay? Saan ka abay-bayan? Ay nawaw. Aginggat addaak iti asidig mo. Jak ipalubos nga addamang dangran ken ka, Monre. Ay, nawaw, ay na.
maikawa ak amaturog dito'y silid mi kinipanyang. Tasisak matan na maturog dito eh. Nag-stay out matan ni Panyang. Noan niya launay nga taayamit. Di pa ka kumikuman ni Panyang. Ay nawaw. Balo lang arudan. Agmay-maysan niya, agbibihag. Nga makumikumpay lang. Ay nawaw. Ay. Makapaikawa talaga. Di awan kadwa na maturog. Uray saan kami nga gababay maturog kindi Panyang. Nga maikawa klata. Nasingpat akad kadwa. Kan kais-istorya dahi Panyang. Ay na. Mapansa ti tuglip ko na. Makaturturog ako na. Amang pampanunod kini Panyang. Ay nawawa. Makapaikawa nga may hindi kawan nandito'y silid may. Nag-stay out matain. Maturog kitain. Mami, out of town tayo man. Sige. Sa dino ti kayat mo, apapanan, Angeli. Kaya't ko ti lumangab iti presko nga angin ti baybay. O sige, day talagayam. Ipapasta ti agpasyar, iha. Ibagam no sa dino ti kayat mo, apapanan. Tapat gan ka. Angam no kwarta, sorry to tell you, but I cannot give a money for you. Anya kay mo ton, Mami. Mabalin ka di kay umaninglis, ta saan nga agsusurot dagiti English you? Apay aya, trip ko nga rod. Rombang la asurwag ti ag-English, tasyak itan ti boss. Saan aya, ano si katibos, kat masapul analaing ka, iti amin abanag? Nagalas nga rod adanggan. Nagsakit iti lapayag ti panaging English you. Ha! Anya kamatan, Angeli. Imbes a suportaran nak, saan taupayan nakmat? Wano, isuro nak kuma, Angeli. Ay, masadutak. Basta agpasyar tayo, tamaburburyongak dito'y balay. Ay, nagmayat at talaga ti agdigos iti baybay. Mabang aran ti riknak. Angeli! Ikaw na umadayo. Ang mga numalmas ka. Ito'y kalangigit. Che, pumanaw ka man dita. Kaunak ni Madam Mariela. Bantayan ka kano. Diyak kayat nga damang banbantay kanyak. Bilin ni Mama Angeli. Tumalikod ka nga rod. Kasano mabantayan ka? No tumalikutak man. Rocco! Umay ka man ditoy! Wen, Madam. Nasaya at matay na yaban ni Mami. Buisit na ita driver. Rocco! Ay na. 24, 25. Ay nawaw. Ay, na. 35 amin a sapatos ni Rokaw. Ay, grabe matakinado ti sapatos dahito yan. Ay nawaw. Tata Malyong, Ay, umay ka, tagmerienda tayo pa'y kadanana Panyang. sige laeng, Barok. Umuna kayo niyag merienda. Maud-udi ak taon, tanay. Isimpak pa'y dagito agkaywara sapatos ni Rokaw. Ay nawaw. Nagado nga minti sapatos na. Wanya raud. Sapay dagito agkakangina sapatos dagitaw. Ay nawaw. Agsusukat ti sapatos na kahit. Inal daw samat niya may nagumatang iti sapatos na. Kaslabak nang medayaro ko.
Ay, sige. Ay, nawaw. Ay, ituloy ko to. No madamdama ito yung aramidan. Mapantangaro din nagmerienda mo, re. Ala, agawaam nga ikatan amin dagita, panyang. Wan, madam. Darasam, tasaan pa'y asimmangpet ni Anjali. Wan, madam. Pilyam laang dagiti imbagak nga ikatam abadbado na. Ibasuram dagita short pan kan amin abakles abado ni Anjali. Wan, madam. Amin anakiting abado na, ibalang mo. Kan dagiti naitis na, ikatam amin dita kabinet na. Sige, madam. Ala, agawaam panyang. Anyat mapaspasamak kada kayo, mami. Apay apinaybal lang yung matang dagiti na dumakawas ko. Gumatangak to iti sa bali. Unay kayo matan. Oray ko man yung pakada yung mat ngayon mo na kanyak. Anjali, nalipatam sa matan no asino ti akin kwarta iting gatang mo kadagijay. Ha? Kwarta ting gatang mo kadagijay. Naalas dagijay nga isusuot mo. Apay, saan ka amabuteng? Amangan no pagaramidan da kay ti dakas dagiti lalaki akabalay ta. Nangruna day ja alakay malyong. Bastos day ja alakay kunamsa. Anya nga ron ti suot ko ngay. Igatangan kanto iti bestidam. Tay atidog a bestida. Day tay agpatingga iti dapan ti kaatidog na. Anya? Ay, manjak! Badoy ti kasta. Sana ka na eruam. Anjali, siya ti boss iti da ito'y apagtaangan. No anya ti imbagak, isulaang ti matungpal. Di naksukiran no kayat mo anasayat kakanyak. Ni tatang tinag-text. Masarag. Anaya, anak ko. Kumusta kan? Ay nawaw. Ala. Pati text. Adda ay nawaw na. Ay, unay lakit din ni tatang. Ituloy ko abasaan ti text ni tatang. Kailiw kan amakabanding anak ko. Ngam jakpay la makaawit ita a day of ko. Taawan kadwak ababaunan. Iso a jakpay la agawid. Wen ay nawaw. Ni tatang at alaga nakalala ilo. Replyak. Ay, talaga apat-pat ganak ti amak. Iso ama sapul aso balitak matiki na dunguna kanya. Close your eyes, give me your hand, darling. Ha? Naglaing at talaga nga agkanta ti anak ni Tata Malyong. Nagpintas pa'y. Ay, kaya't ko ang makita iti personal. Ngam saan mat akayat ni Mama arumwarak dito'y balay. Kaano nga ta makitak ti anak ni Tata Malyong? Siguro nagpintas iti personal ni Anaya. Imbaglagit din taimpasa ni Tata Malyong to'y video ti anak na dito'y cellphone ko. Nagmayat abuy-buyaan, kendeng-denggan ti panagkankantana. Siguro, nagsimpet na ito'y. Monray. Ni Mama, idulin ko to'y cellphone ko. Oh! Anya jay inlamang mo, Monray. To'y cellphone ko, Mama. Apay, adda ilumlamang mo dita. Ay, ikwa. Umay ka man, adda ipaaramid ko kan ka. Ha? Darasam, sumurot ka ijay silid ko,
takababain no dito ita. Surutan nak, Monrey. Ay, uwan mama. Ni, anya nga ta, ti ipaaramid ni mama kanyak. Monrey, isuro nak nga aging lis. Ha? Masadot ni Angeli amang isuro kanyak. Iso asikan, Monrey. Ibagbagana nga agiskwela akano. Angam, jak kayat. Tangay adda kamot. Disikan ti mangisuro kanyak. Ha? Saan kayon nga agunget no aging lisak, mama? Saanan? O ala, isuro nak Monrey. Takasapulak daytoy. Ha? Pangaramatan nyo ay mama. Mabalin ka di, Monrey. Sana tila damdamagam. Mama? Adumot kit din ti amok. Ngam ko na ni Angeli, wrong grammar ka no dagiti daddo mga English ko. Sige, mama. Agdamag kayo tasong batak. Isurat yo, tapno saan yo ang malipatan. Saanan? Napigsa ti memoryak. Imemoryak laangan. Sige, mama. Agdamag kayo. Yingles mo daytoy, ta-post ko iti Facebook. O, daytoy Kamaudyanan na, makapasyarak matlaengan, iti sabali a pagilian, iti kabiitan a panawan. Finally, I can go and visit abroad the soonest possible time. Anya? Kasano? Isurat mo man langan dito'y cellphone ko, Monrey. Dito'y. I-save mo to, Ay, sige, mama. Aday ta, mama. Daytoy pay. Mapan kayo ije abroad, mama? Ay, kunakmat adi ka damag-adamag. Dagiti lang damag tisong batam. Naawatam. Mama? Daytoy pay. Saan tayo asayangan ti gundaway kan aldaw a panagpasyar. Kabayatan nga adda ti mausar a kwarta. Don't waste our time. As long as we have the money. Mabalinmat nga ibagam, mama. We can go everywhere we want. Sige. Isurat mo dita cellphone ko. I-type mo ditan, Monrey. Agtur kayo ije abroad, mami? Wen, Angeli? Ay, umayak mo't, mami. Ay, saanan? Awan kadwada dito yung mansyon no ikuyog ka. Saur kayo, mami. Ni Rocco ti ikuyog ko. Taiso ti mangi-drive kanyak. Anya? Abroad ti papanan nyo. Saan nga ijay probinsya? Imanehwan na kayo ni Mang Rocco? Ha? Anya jay imbagak. Ni Mang Rocco ti mangi-drive kada kayo. Kunayo, mami. Kwa. Nairwama kon iti kasta nga ibagbagak. Kayat ko asawan, tapno adda alalay ko. Napatpatag day jay Rocco ngam siyak nga anak yo. Angeli? Makadlawa kon, mami. Ha? Anya ti kayat asawen ni Angeli. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Nobela
ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tigkasat. Agyaman kami itingkay panang tarabay.